Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Iyi ikaba ari Imena Sport. Nyaboneka rero nimba utarakanda subscribe, reba ahantu handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi tubane 5 kuri 5 hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko ari menshi cyane ari kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kera kabaye rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yamaze kugenda isinyisha umukinnyi wayo wa mbere. N'umukinnyi Masengo Tansere, uyu akaba yakinaga mu ikipe ya Kiyovu Sport, akaba yamaze kugenda atereka imyaka 2 ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu akaba ari umwe mu bakinnyi navuga yuko bari bamaze kugenda bitwara neza hano mu ikipe ya Kiyovu Sport, dore kundi mwaka yaje kugenda ikipe ya Kiyovu Sport akuba itagenda imanuka mu cyiciro cya kabiri. Byumvikane yuko uyu musore nyaboneka ari umwe mu basore bafashije ikipe ya Kiyovu Sport, rero akaba yamaze kugenda yerekeza hano mu ikipe ya Rayon Sport, ahazaba ari kugenda ayikinira imyaka 2. Numwe mu basore navuga ko baciye impaka, dore ko mu minsi yashize yaje kugenda agaragara yambaye ijezi y'ikipe ya Rayon Sport. Abantu benshi bagenda bavuga bati se araza ko bagenda sinya. Rero kera kabaye uyu musore akaba yaje kugenda asinyira ikipe ya Rayon Sport. Ubu navuga ngo Rayon Sport rero ikaba yatangiye isoko n'igurisha ahangaha, dore ko uyu ari we mukinnyi wa mbere yaje kugenda ibanzirizaho. Ndaza kuva hano mu ikipe ya Rayon Sport ku mukinnyi yaje kugenda isinyisha, ndahita nerekeza ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ku ikipe y'igihugu Amavubi nayo yari yaje kugenda atsindwa ibitego 2-0. Ni ikipe y'igihugu Amavubi rero yatsindwaga na Algeria ibitego 2-0 mu mukino wa gishuti, dore ko ikipe y'igihugu Amavubi yari yagerageje kugenda ikora impinduka. Ntwari Fiacre yari ari mu izama, Nigena Clement ari mu mutima wa defense, Kavita Panoa yari ahari, niyo mugabo Claude yari ahari, Fitina Ombarenga yari ahari, Ngwabije Brian yari ahari, Bizimana Jihad yari ahari, ndetse na Enzo Hamon yari ahari, Mugisha Gilbert yari ahari, ndetse na Kagre Medi. Navuga ngo rero ku ikipe y'igihugu Amavubi byari ibyo ngibyo nyine yatsinzwe, kuko n'ubundi nta kindi kintu abakunzi bayo bari biteguye, kuko nta numwe wabonaga ko ikipe y'igihugu Amavubi yaza kuba igenda itsinda ikipe ya Algeria yayisanze iwayo. Ahubwo reka dukomereze aha abakinnyi ikipe ya Rayon Sport, ubundi bakaza kuba bagenda bemeza abakinnyi bagomba kuba bagenda binjira mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko rero hano mu ikipe ya Rayon Sport ntago ari ibintu bigomba kuba byagenda bihubukirwa. So ni ikipe ya Rayon Sport rero iraza kuba igenda kandi ikomeza kuba ivugana n'abafatanyabikorwa, dore ko k'uyu munsi nibwo baraza kuba bagenda bagirana ibiganiro bya nyuma byihariye n'umufatanyabikorwa umwe tugiye kugenda tugarukaho, ngira ngo ntuze kujya kure kuri uyu mufatanyabikorwa. Makuru nuko azagenda ajya ku kuboko ye asimbuye Tap and Go, dore ko Tap and Go undi mwaka cyangwa se uyu mwaka ntago iraza kuba iri kuri jezi y'ikipe ya Rayon Sport. So turaza kugenda tugaruka ku bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yaba yifuza kuba yagenda igura, dore ko bamwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yaje kugenda ivugwa ko bashakwa. Ikipe ya Mukura Victory Sport yaba yatangiye kuba igenda inatangaza ivuga ati aba bose bafite amasezerano y'ikipe ya Mukura Victory Sport. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri abangaba. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport n'ubundi nayo ikomeza kuba igenda ishakisha umutoza bungiriza
umutoza bita Lofty Afamia Lofty ugomba kuza kuba ari gutoza ikipe ya Rayon Sport umwaka wose, dore ko yasinye amasezerano y'umwaka wose hano mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko uyu mutoza akeneye assistant cyangwa se umutoza wungirije. Ni mu gihe kandi tuvuye muri Rayon Sport turaza guhita twerekeza mu ikipe ya APR FC. Muri APR FC rero naho ni byinshi biri kugenda bitangazwa, dore ko Dakonovic kuva yava mu ikipe ya APR FC yaje kwirekura agenda atangaza amagambo akomeye cyane. Ni umutoza Dakonovic waje mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo mu minsi yiwe ya mbere muri Mapinduzi Cup abantu benshi bagiye bamutinya bavuga bati ikipe ya APR FC yazanye umutoza ukomeye cyane, kuko yakubitaga umuhisi n'umugenzi, nubwo navuga ko yaje gutsindirwa kuri finali, ariko abantu bagenda bavuga bati uyu mutoza nyaboneka ni umutoza ukomeye cyane. Akigera muri shampiyona mu Rwanda batangiye kugenda bamuririmba ati Dakonovic out ntayagashoboye, ariko yaje kugenda atangaza byinshi mu byazaga kugenda byirwazwa n'abantu benshi, cyangwa se bimwe mu bibazo yaba yaraje kugenda agira ubwo yarari hano mu ikipe ya APR FC. Ngira ngo nibyo turi buze kugenda tugarukaho. Turaza kugenda tugaruka kandi ku musore bita Nibizi Ramazani, nawe wamaze kugenda yohererezwa invitation kuba yabasha kuba yajya gushakira akaryo hanze y'igihugu mu gihugu cya Canada. Turaza kuba tugenda kandi tunagaruka kuri umwe bahabwa amahirwe yuko bazajya kugenda batoza ikipe ya APR FC mu mwaka utaha, dore ko bivugwa ko bagomba kuba baza kugenda batereka umukono ku masezerano mu minsi mike kugira ngo ikipe ya APR FC itangire yitegure amatsinda, dore ko ivuga ko intego nta yindi mu mikino ya UEFA Champions League bagomba kuba bajya mu matsinda nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Ku mugabane w'Iburayi rero Bruno Fernandes akaba yamaze kugenda akurira inzira ku murima amakipe yose yamwifuzaga ko azasohoka mu gihugu cya Bwongereza yerekeza muri Saudi Arabia. Akaba yamaze gutangaza yuko nta hantu azigera yerekeza. Uyu ni Bruno Fernandes wazaga kugenda abitangaza. Turaza kugenda tuvuga yuko umunyezama uwo na wundi bamwita Andre ter Stegen yaje kugenda avuga ko ashaka kugenda ava mu ikipe ya FC Barcelone, akaba ariko yari yafite kontra y'imyaka 3. Uyu musore yavuze ko agomba kugenda soka hano mu ikipe ya FC Barcelone. Reka turebe nimba ari buze kuba agenda asoka. Ni mu gihe kandi navuga ngo ahangaha ni umusore bamwita Antonio Rudiger yanze kuba nawe yajya mu gihugu cya Saudi Arabia. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu gihe kandi tuvuye ahangaha turaza kuba tugaruka kuri Real Madrid iri gushaka ukina kuri gatatu right back, nawo turaza kuba tugenda tugaruka ku bakinnyi, dore ko hari bamwe iri no kugenda yifuza ahubwo kuba yagenda icyura bari mu ntizanyo. Turaza kuba tugenda atugaruka kuri transfer hano hirya no hino ku isi mu makipe agiye akomeye cyane. Rero kanda like, subscribe, comment ubundi tujye tubana mu biganiro byacu. Reka nze ngaruka mpera makuru yacu mu ikipe ya Rayon Sport. So ni ikipe ya Rayon Sport ubona ko ibintu byayo iri kubikora bucece kandi iri kubikorana ubwenge. So ni ikipe ya Rayon Sport kuyu munsi biteganyijwe ko iraza kuba igenda igirana ibiganiro byanyuma na betting imwe ya King Power cyangwa se King Betting izaza yambara ku kuboko niramuka iyi diri ku. Iyi betting ikaba yaraproposaga ikipe ya Rayon Sport ko buri kwezi yagishyira mu miliyoni zigera kuri 2 bakayambara, ndetse ku mupira bakanayamamaza no ku kibuga. Ariko
ikipe ya Rayon Sport bemera ko yagenda ibambara ku myenda bakagenda bayiha miliyoni 5 za buri kwezi. Nizi ikipe ya Rayon Sport yagendaga ibabwira. So baza kugenda batabyumvikanaho neza, baza kugenda bafata igihe baravuga ati reka tugende tubanze tubitekerezeho tuzagaruka. So ngira ngo bakaba uno munsi bari bwongereye kuba bagenda bicara bakaganira. Mu gihe cyose byaba byagenda bikunda, turaza kuba tugenda tubona ikipe ya Rayon Sport undi mwaka yambaye betting ku kuboko. Ngira ngo cyaba ari ikintu cyiza cyane kuko bafite undi nawe bari kugenda baganira, nawe akaba avuga ko yazagenda ashyira mu miliyoni 8. Byumvikane ko iyi betting ishyizemo mu miliyoni 5, niyi wundi agashyiramo 8, ndetse na Skol yemeje kugenda itanga 25 za buri kwezi hano mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko izaba ari miliyoni 30 na zingahe, ikipe ya Rayon Sport igasigara yishakamo igisubizo cyo kuvuga ngo turashaka asiga yagera nko muri miliyoni 11 za buri kwezi, kuko byanze bikunze payroll y'ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka iraza kuva kuri miliyoni 49 hitigera nko muri miliyoni 50 cyangwa 60. Byumvikane ko ari akazi gakomeye cyane ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bugomba kuba bwagenda bukora, ndetse n'abareyo muri rusange nkuko basanzwe bitanga kuba bagenda basupporting ikipe yabo, baraza kuba bagenda basabwa akazi gakomeye cyane mu kuba bagenda barebera hamwe, mu kuba bagenda bubaka ikipe yabo ikomeye cyane. Bifuza ko undi mwaka yazagenda igera kure cyane mu mikino ya hano ku mugabane wa Afrika, cyane cyane CAF Confederation Cup, dore ko ariyo bazagenda bitabira. Ni mu gihe kandi ubona ko muri Rayon Sport icyo kuvuga ngo barahubuka muri transfer ikingiki cyo nta gihari, ko baravuga bati byanze bikunze turaba tumanuka ku isoko tureba neza bakomeye cyane kandi bazaza gufasha ikipe ya Rayon Sport, atari bya bindi byo kuba baza kuba bagenda bajya agatebe. Uretse umusore bita Musore Presse, umwe mu basore b'abarundi nabo bari buze kuba bagenda bagera hano i Kigali Nyarugenge. Biteganyijwe yuko nta gihindutse uyu musore araza kuba agenda agera hano Nyarugenge k'uyu munsi, ahari buze ko bajya kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport, bikunze akaba yahita atereka umukono ku masezerano. Uyu akaba ari umwe mu basore bitezwe yuko yazaba ari kugenda akina gatatu y'ikipe ya Rayon Sport nk'uyu mwaka w'imikino tugiye kugenda twinjiramo. Ikipe ya Rayon Sport nta mukinnyi w'umurundi yaherukaga w'inyuma, yaherukaga umusore Bandize Samuel ndetse n'umusore Mackenzie. So navuga rero uyu musore Presse rero utegerejwe hano i Kigali, yamaze kugenda aganira ibiganiro byibanze n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ntago harajya hanze ibyaba byaravuye muri ibi biganiro. So uyu munsi rero naramuka ateretse umukono ku masezerano, turaza kuba tugenda tubigarukaho mu biganiro byacu ubigenda bikurikira. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yifuzaga umusore bita Boateng Mesa. Uyu Boateng Mesa umuyobozi w'ikipe ya Mukura Victory Sport akaba yaje kugenda atangaza ko Boateng Mesa ari umukinnyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport, akaba ari n'umukinnyi ufite amasezerano y'imyaka igera kuri 2. Byumvikane yuko baba bahise bagenda batanga nyaboneka berekana yuko uyu mukinnyi nyine afite iyi myaka igera kuri 2, dore ko yanavuze ati Boateng Mesa n'umukinnyi wa Mukura Victory Sport w'imyaka 2, ikipe yabimwifuza yagenda itanga miliyoni 50. So byumvikane yuko rero aho ngaho bariho baragenda barwana cyane na kugenda bavuga ko ikipe ya Rayon Sport yaba yifuza bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ikipe ya Mukura Victory Sport rero ikaba yatangiye kuba yagenda kirikare cyane. Byumvikane yuko rero ntago byoroshye cyane kuri uyu musore Boateng Mesa kuba ikipe yano mu Rwanda yamwikorereza. Nimba Mukura Victory Sport ishaka miliyoni 50, ubwo nawe uhitubariraho nayo wagenda wishyura uyu mukinnyi. So birumvikana ko iyi transfer mu ikipe ya Rayon Sport iragoye, ntago yagenda iba.
rero uyu ni umwe mu basore bakomeye cyane kuko yaje no mu ikipe ya sezo y'uyu mwaka hano mu gihugu cy'u Rwanda. So reka mve hano rero muri Rayon Sport nerekeze hano mu ikipe ya APRFC. Dakonovic mu mutima ze yaje kugenda agira byinshi agenda atangaza. Ni nyuma yaho rero uyu mugabo bita Dakonovic yazaga kugenda atangaza avuga yuko uwahoze ari umutoza w'ikipe ya APRFC Dakonovic yatangaje ko kugira ngo iyi kipe itekereze kujya mu matsinda ya CAF Champions League bisaba kugira abandi bakinyi 4 cyangwa 5 bari ku rwego rwa Sheikh Djibril igenda yongeramo. Ibingibi byo nta muntu numwe wabishidikanyaho nawe kuko ikipe ya APRFC nimba ikeneye kuba yajya mu mikino nyafrika muri Champions League ikabasha kuba yagenda ikora competition, yagenda ishaka abakinyi baza gutanga ikinyuranye. Kuko noneho ikintu kinababaje cyane ububona acyaye amakipe ya hani wacu nukuba wari ufite abakinyi beza, nabo bakinyi beza noneho bagahita batangira kuba bagenda babagukuramo. Ubwo ngubwo birahita bijyana n'umusore bita uyu Niyibizi Ramazani akaba yamaze kugenda yohererezwa ubutumire yo mu gihugu cya Canada. Dore ko uyu musore n'ubundi nawe ari ku mwanya cyangwa se mu gusoza amasezerano yiwe hano mu ikipe ya APRFC. So ni ikipe ya APRFC nanone abantu bakibaza ngo uri urashaka kuba wajya mu matsinda, uri kugenda utekereza kuba watakaza Nigena Clement ndetse na Ruboneka Bosco, uri buze kubuza kugenda usimbuza buri mwaka. Wenda uyu Nigena Clement bagenda bamusimbuza uyu musore, uyu na wundi ni umusore Swane naho umeze neza, ariko nanone kuba ugenda ubufite abakinyi bakomeye ukagenda ubatakaza buri mwaka ukagenda ushyiramo abandi biba bigoye cyane. So ni mu gihe kandi hano mu ikipe ya APRFC Dakonovic nawe yazaga kugenda atangaza byinshi. Yaje kugenda avuga ati mu ikipe ya APRFC nakomeje kugenda mpura n'umusaruro mukiya cyane kubera hari bamwe mu bangambaniraga. Byumvikane yuko rero uyu mutoza nyaboneka atigize ajya indimi atangaza amagambo akomeye cyane ati muri APR hari bamwe mu bangambaniraga. So nabwa ni ikipe ya APRFC rero cyane bari gushaka umutoza ugomba kuba aza gusimbura Dakonovic watandukanye n'ikipe ya APRFC uyu mwaka n'ubundi w'imikino urangiye. Umutoza rero uri gushyirwamo cyane bamwita Miguel Cardoso na Billy Muwasa Potential, bashobora kuba baza kuba bagenda basimbura uyu mutoza bita Dakonovic. N'abatoza babiri rero bari kuba bagenda bahabwa amahirwe kuba baza kugenda basimbura Dakonovic. Aba batoza bakaba harimo umwe mukuru akaba ari we ugomba kuba yaza kuba yagenda toza ikipe ya APRFC mu gihe bavuga bati turaba dushaka umutoza wa wundi wazaza kuba yagenda atanga icyizere cyo kuba yagenda adufasha kuba twazagenda twitwara neza mu mikino nyafrika. Ni mu gihe kandi ku mugabane w'i Burayi umusore bita Antonio Rodiga yanze dire yose imwerekeza mu gihugu cya Saudi Arabia. Avuga ati ndacyari hano Madrid rwose ngomba kuba nagenda mpaguma. Ni nako kandi Bruno Fernandes nawe yaje kugenda avuga ati ntago njyewe nyuma yo kugenda ngaganira n'umutoza wa Manchester United akamubwira ko atagurishwa n'ikipe ya Manchester United tifuza kumugurisha, nawe akaba yanze ibyo kuba yakwerekeza mu gihugu cya Saudi Arabia. Dore ko amakipe nka Al Ahly yagendaga yifuza uyu musore wo nta wundi ni Bruno Fernandes. Kandi umusore bamwita Federico Chiesa, ikipe ya Juventus ikomeje kuba igenda ngo itekereza kuba yagenda imugarura
nkuko bigenda bitangazwa n'ikinyamakuru bita La Gazzetta kigenda gitangaza yuko uyu Federico Chiesa byanze mu ikipe ya Liverpool yagenda agarukwaho kuba yagenda yerekeza ahangaha. Mu gihe kandi navuga ko mu gihugu cy'Ubutaliyani umusore bita Inzaghi ashobora kuba agiye kugenda yerekeza muri Saudi Arabia, akaba n'umutoza wa mbere uhembwa amafaranga menshi cyane hano ku isi, kuko ari agenda atekerezwa kuba yajya afata miliyoni 26. Mu gihe ikipe ya AC Milan kandi ikomeje kugenda iha Luka Modric miliyoni 3,500 za buri mwaka kuri salary kugira ngo abe yaza kuba yagenda akina hano mu ikipe ya Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, nyuma yuko uyu mugabo aje kuba yagenda ava cyangwa se asezera mu ikipe ya Real Madrid. Ari nako ikipe ya Chelsea yamaze kugenda ivuga ko izishyira Manchester United miliyoni 5 ntihagire cyangwa se nibe yagumana umugabo bita Jordan Sancho wari intizanyo kuva mu ikipe ya Manchester United. Ter Stegen nawe nagakozwa ibyo kuguma mu ikipe ya FC Barcelona, ahavuga ati naze kuba ngenda sohoka. Ni nako kandi Maresca umutoza w'ikipe ya Chelsea yifuza kuba yagenda asinyisha umugabo na wundi bamwita Mike Menya, umunyezama w'igihugu cy'Ubufaransa ukinira ikipe ya AS Milan. Ese araza kuba agenda abigeraho? Reka byose tuze kugenda tubitega amaso. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Saudi Arabia bari kugenda batekereza nimba Cristiano araza kuba yemera kugenda aguma hangaha cyangwa se aza kuba yagenda asohoka. Byose ni bikomeje kuba byagenda abyibazwaho higa